Evo večeras, znači povodom dana Oluje, skupili smo se dalmatinski i slavonski kuhari da nam pomognu za naše turiste da skuhamo znači naše delicije. Pa ćemo onda ove večeri napraviti jelenski gulaš i čobanac i nadamo se da će naši gosti, turisti biti zadovoljni s našim jelima. Sve u svemu ima dosta hrane, ima dosta pića, lipa je večer, neće biti kiše, nadam se i nadam se da će gosti uživati. Evo, stigli smo ovdje u Bibinje da uveličamo ovu Oluju. Pozvao nas je naš prijatelj, mi smo iz Slavonije, inače dole od Slatine, ja i moj kolega, da napravimo to, da se vidi šta je slavonski čobanac. Sladojevci, Četekovac. Evo na poziv naših prijatelja iz Bibinja, tu smo se došli uveličati ovaj dan danas. Ja koji iz Zemunika, moji prijatelji iz Bokanjca, iz Crnoga. Tradicionalno kao i svaku Oluju, jedino za vrijeme korone nije bilo. Mi iz Crnoga zajedno sa braniteljima ovdje iz Bibinja, lovcima, spremamo feštu, jer na kraju krajeva lovci su bili prvi naoružani odredi u obrani domovine 90. Niko drugi nije imao oružje. A inače ovdje predstavljani Crno i Kvidru Zadar kao da predstavnik udruge Kvidre Zadar. Ne treba solno, ne treba, dobro. Sad posveće pozdravna. Iz Njemačke dolazimo, Schwarzwald. Ovo je jedna super tradicija. Svaka čast, hvala svima. We are from Italy. Bibinje is a fantastic city on the sea. And we are here in the manifestation and we are very happy to be here and eat something about the place.